Roji yeki dinji parezere jingehe sebatemini, cane khwafidaya akhe u nishtiman kir. Partiya Demokrata Kurdistana İranê jî her bir lez ve derhekede daxuyanikda. Deka eve ragehandine vihaye. Daxuyaniya navenda rexistinin veşartiya Partiya Demokrata Kurdistana İranê. Mişabin evara yekşeme pence tirmehe, çiyaku yusifinijat iro duşeme şeşe tirmehe şebatemini. Jingeh parezektin. Jiber birinin sveyin kur şehit bun. Çend roj bere parezereki dilsoz, hemidi moradi, jiyana xweji bo velates ve fedakiri bu. Guman tune ku komara İslami di seri de berpirsyare buyeren bivirengi u vemirandina agiren guman barliçiya, Daristanu zozanen Kurdistaneye. Kuren velateme desten sveyen verekiye radikin, u bi dilsozi u hesta berpirsyariye herizede lidiji avu agir derdikevinda, ku velateme bi parezin u cane xwe fedadikin. Navenda reksistineya Partiya Demokrata İranê hemginiya sveya kur jiber şehit buna van herseçivanan diyar dike u sersaksiye jimalbaten wan gele Kurdistane jingeh parezin derwast u xelke sinere dixvaze. Hejayi gotineye şehit çiyakoy u Yusufînejad çalakvanek jingeh parez u verzişvanek serketi bu. Evdi hundire velette jiendameki çalak Partiya Demokrata Kurdistana İranê bu. Silav jibo giyanese şehiden nuyen geleme. Hemit Moradi. Çiyako Yusufîned sebatemini. Navenda reksistinia ve şartiya Partiya Demokrat a Kurdistana İranê. Şeşe tirmeha 1400 caran. دنيا بطور خوشا كمان هيبونك دنيا بطور خوشا كمان هيبونك مقل يكم تنيفار زمان بشوي هاتبن مقل يكم تنيفار زمان بشوي هاتبن شدو قرابة خلنا عصوهات نقل شدو قرابة خلنا عصوهات نقل ببيروز 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 تجميل دايقوني دنيا بطور خوشا كمان يبوني دنيا بطور خوشا شياكو بيان